wacu Yesu Kristo shimira Imana ishubiye kuduha akaryo ko gusangira ibyayo kandi ni umunezero mwinshi w'uko abantu b'Imana havamo abahagarika ibyabo byose bakegera Imana bakaza kwishima bakaza kunezererwa kuvugana nayo. Rero ko uri hano ndagukeje nanjye nikeza ko Imana yatugiriye neza tukaba hano. Yesu aho umugisha. Nashaka rero gusangira ijambo uno munsi rivuga ngo unezerererwe Kristo Yesu yazanywe no kumukiza. Imana ishimwe cyane. Unezerererwe Kristo Yesu yazanywe no kumukiza. Turi mu gihe turiko kwitegurira Noel, turiko kwitegurira guhimbaza urukundo rw'Imana rwagaragaye mu gutanga w'igiciro duha umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze kudukiza. Rero ibyo bikwiriye kutubera umunezero, tukanezererwa umwami yaje kuducungura, tukanezererwa umwami yaje kudukiza. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni umunezero kumenya yuko hari umukiza Imana yaronse. Ni umunezero kumenya ko Yesu yaje ari umukiza wawe. Byari gushoboka cyane Yesu akazana n'iyindi misiyo, kuko jewe nawe twarabonye kandi ijambo ry'Imana rikongera icyaha gusa. Byari gushoboka cyane ko Imana n'iyindi misiyo, imisiyo yo guhana, imisiyo yo gukorana, kuko nibyo niyo yari ingero yayo, nibyo twamwita. Ariko urukundo rw'Imana twebwe nyine twarawukorana, twarawucira urubanza. Urwo rukundo rw'Imana rusera imbabazi, rusera ubuntu. Noneho Kristo Yesu ntiyaza muri ya misiyo yo guhana, aza muri ya mirimo y'imisiyo yo gukiza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Hanyuma jewe nawe icyo birakunda ko dukira, icyo birakunda ko twegera Imana, icyo birakunda ko twitwa Imana, icyo birakunda ko twitwa abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ubwo itatumye umwana wawe kugucira abari mu isi urubanza ariko kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero bikwiye kutubera umunezero wa buri munsi, bikwiye kutubera kwegera ko mu gishingo cy'igihano twaronse agakiza, ko mu gishingo cy'uko duhura n'ibyaha hari umutabazi yaje akadutabara, ko mu gishingo y'uko ibyo tutishoboye gukora, ibyo tutishoboye guhangana nabyo hari umutabazi, hari umukiza yabonetswe ashobora kutubera ku kibanza kandi akatumarira ikimazi gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Tunezerwe Kristo Yesu yazanywe no kudukiza. Imana ishimwe cyane. Rero dusomye aha muri Yohana, igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cy'umunani duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga inkuru y'umugore yafashwe ariko arasambana. Yesu ajya ku musozi wa Yeriko
mu gaturuturu asubira mu rusengero abantu bose baza ahari aricara arabigisha abanyabwenge b'ibyanditswe bo n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwe asamba bamushyira hagati baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamuturukiye ko ariko asamba kandi Mose mu byagezwe yatugeze kwicisha amabuye bene abo none weho uvuga iki ariko ibyo babivuga ari kumugeza ngo bamukureko urwitwazo rwo kumurega ariko Yesu arunama yandikisha urutoke arunamuka arababwira ati utagira icyaha muri mwebwe n'aba ari we abanza kumutera ibuye asubira kunama yandika hasi nabo babyumvise basohoka isorosoro uhereye kuwukuze ugashitsa ku muto Yesu asigara wenyine nabo na wa mugore yari ahagaze hagati Yesu yunamutse aramubaza ati yewe mugore bamwe bakureze bari hehe nta n'umwe aguciriye urubanza nawe ati nta n'umwe mugenzi Yesu aramubwira ati nanjye singucira urubanza niwigire tubire gukora icyaha Imana yawe icyubahiro cyane haleluya umupfasoni yaguye mu cyaha nk'uko wari wese yashobora kuba mu cyaha umupfasoni kuko yabaye mu cyaha cyangwa mu cyaha kuko yari asanzwe ari mu cyaha hanyuma muri ayo byago uyu munsi arafatwa kandi afatwa n'abantu bageze ku cyagezwe bavuga bati noneho ko uyu muntu ufatiye icyaha ibyageze bivuga buke ko bivuga ko yicishwa amabuye nta kindi gihano rero akwiye kwicishwa amabuye nuko bamushyiriye Yesu baramureka bavuga ati noneho umufashe murasaga kandi mu byageze bya Mose bivuga yuko yicishwa amabuye noneho kubivuga kwe kugira ngo bari biteze ko bafite urugo wese hano mu mwanditsi ariko hari umugabo Imana ishimwe cyane hari ushobora gutahura umunyacyaha yari imbere y'ushobora gutahura umunyacyaha yari imbere y'ubuze ikibazo ubwiyezi afise ko atari ikibazo dufatanye nawe ariko ari ikibazo dufatanye n'uwari wabuze imbuto y'icyaha arababwira ati ubutaha icyaha ntabwo bigiye abaza gutera kuko wese yabasoma yari abazi yari abatahura nibyo biba byafashe basambana nibyo icyo cyaha biba byatuguyemo muga ntibyasukura ko batagikoze muga ntibyasukura ko batakoze ibindi byaha ni ukuvuga n'abanyabyaha baje kuri ubu bunyacyaha bari abanyabyaha bagomba gucira urubanza kuri ubu bunyacyaha kandi ubusanzwe umunyabyaha niyo gucira urubanza rw'umunyacyaha aho umunyabyaha yagiye gucira urubanza rw'uwera ariko wa munyabyaha bamusaba imbere y'uwera uwera atahura ku kibazo giteye Imana ihabwa icyubahiro cyane kuko Kristo muri gushyira yaraje gukiza yaraje gutabara kandi niwe mukigizi yari mu yaje gutabara kuko yaje guhangana
n'umwanzi yabivuze imbuto y'icyaha Mana habishwe rero burya mu mategeko y'isi ayatugendera bavuga yafatanye ibitobo nta matobozo maremare y'ikuba harimo biza amategeko bw'ahangazi icyaha twabwire hariho ibintu bitatu abantu barahaba abagenda gukurikirana ibyaha barahaba bakaza uyu muntu none yakoze ibyaha bishaka yakoze icyaha bishaka yarafite intasi yo gukora icyaha iri kosa yakoze riranditswe mu gitabo mpanabyaha ko uzokora ikosa izoguhindukira icyaha icyo ni icya kabiri icya gatatu hari ibintu bigaragara bifatika byerekana ko icyo cyaha cyakoze rero amategeko ubirangiye rero ko ubutegetsi byari bikwiye kuko nta bavuga ko yafashwe ku ngufu byumvikane ko yagiye muri icyo cyaha yabishatse ntabyose kandi ngo byari byanditswe mu byagezwe mu bya Mose tuzi ko icyo cyaha azohana n'igihano cyateganijwe kandi yarafatanye itonga yarafashwe arahamwe guhanwa rero byari byumvikana ariko Kristo Yesu kubera yandikira kuzana y'ubwiza atahura uwo mukenyezi avuga ati n'ibyo washobora n'ibyo wasaba ariko ikibazo ahanini ntikiri kuri wowe ikibazo kiri kuri wa mazi aza kurwanya rero kuko imbere yanjye nanjye sinagucira urubanza Imana ishimwe cyane genda kuba dusubire gusanga haleluya abatahuwe n'Imana abatahuwe n'Imana twegereye dufise ibitwariza mu twebwe naho impande y'agatanguza yose bavuga muri twebwe hari inkuru nyinshi zitwemeza ko turi abanyabyaha muri twebwe hari urwango rwinshi rutumenyesha ko turi abanyabyaha kandi ibyaha byacu byinshi byari mu mugaragaro baravuga ati yakorewe iyo wamusanganye iyo wamuyezigo iyo wamunyamusamu hehe n'ibyo utamenye bari kuvuga kuko Satani yari yatoye gukwambika ibara no gucokora ariko aho nyine niho Yesu yatwemereye aho niho Yesu yatwakiriye aduha imbabazi ziwe turonka agakiza kiwe twemerwa n'Imana Imana ntibabashisha kuko yagiye kudukiza ntiyari yagiye kudukiza urubanza yari yazanye no kudukiza kuba tugiye umunezero mwinshi kumenya ibyo tugiye kugenda mu munezero Imana yaratanze action de donner yaratanze abasigaye wakira abasigaye igikorwa cyo kwakira rero yakubwiye Yesu cyahinduriye agakiza kubizeye Yesu cyahinduriye agakiza byabazaniye imbabazi kandi kwakira Yesu Imana yazishinze kumarira Imana yatanze iyo zina itaza akamaro bifitiye ariko benshi si mu butunzi bwayo kuberanye n'iryo zina
yari izi ko byose kiri by'Imana n'icyo bikoze ijambo ry'Imana yasezero kuri icyo gihe umuntu uzamuka icyo mu baza ngo icyo byose cyose data mu izina ryawe bazokibaha Imana ishimwe cyane ni ukuvuga Yesu yarazi neza ko duciye muri iryo zina tuzoshikira ubutunzi bw'Imana tuzoshikira ineza y'Imana tuzoshikira ibyiza by'Imana nicyo gituma Imana yaduhaye kugira ngo tugire rero turabahakiye ko bafite iryo zina kubagendana uwo mwami n'umwami n'umukiza wabo byari bikwiye umunezero Imana ishimwe cyane dusomye hanyuma gatoya ikigabane cy'icenda ndanyarutse uwavutse ari muri Yohana nyene igitabo ca Yohana bariko barayita abona umuntu yavutse ari abigishwa biwe baramubaza bati mwigisha ninde yakoze icyaha n'uwo cyangwa n'ababyeyi biwe ko yavutse ari Yesu arabishura ati ibi ntiyakoze icyaha kandi si ababyeyi biwe ariko no kugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye ntakibona guhava abwira ubishobora gukora nkiri mu isi ndi umuco w'isi avuze ibyo acira amate hasi avurungisha amate utwondo araheza amusiga utwondo ku maso aramubarira ati genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu nuko aragenda ariyuhagira agaruka abona nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi bazanya bati mbega uyu si we yahora yicaye asegerereza abandi bati niwe abandi bati oya ni uwo basa turabandanya mu kaga Imana ishimwe cyane uyu muntu yakoze n'iburi ariko biravuga umunsi wo guhora Yesu Imana ishimwe cyane Yesu ubwoko bwiwe n'ubw'Imana yamushyize amugirira neza atega akagongo n'ubumenyi bwiwe atega ikigongo n'imyaka amaze atabona nk'ibyo ubona n'ibyo ubona amugirira neza wacira amata hasi avurunga utwondo yatugenda wiyuhagira ibintu mbega birasanzwe ntawubuze amata n'utwo twondo twari duhari ariko nta wundi muntu yari yarabonetse yabimugirira ariko ku bwanjye si umunyabushobozi yaje kudukiza amubwira ati acira amata hasi avurunga utwondo agusiga ku maso tugenda wiyuhagira kandi umutima abona Imana ishimwe cyane ariko urutera kuzazana abantu batera kubazana ati ubwigeni iwabo niho bagasegereza bamwe bati niwe abandi bati oya si we kubera iki cyari gitangaza umukiza yari yaje umukiza bari bahuye nawe Imana ishimwe cyane ko Yesu yaje kudukiza mu buryo bwose dapfira dimanshuro mu bitugize byose agakiza kaje kugabashikira Imana ishimwe cyane no kubera uburyo Yesu yerekana ubushobozi bwiwe na Yesu
atabara uwo yavutse ari. Haleluya. Birakura cyane ko Yesu agukora ikintu gituma abantu babasanga bati ni wa wundi ijya yambuye izina ijya yambuye tuyatesha aheza asigaye neza ujya ni wa wundi yambaye hamwe n'inzoga n'ibirara ujya ni wa asigaye asa gutya ujya ni wa wundi kubera ibikorwa by'Imana ibikorwa Yesu yaje gukora biratangaje kandi biratangaza abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. wakire kugendererwa n'umwami muri kino gitondo. Imana ishimwe cyane. Wakire kuzana Yesu muri kino gitondo. Wakire gukora ibitangaza ku buryo abantu bazaza bati kuko niwabo kuko birakora. Yesu yamuhinduye kandi Yesu nawe ashobora kuguhindurira kuko yaje gukiza. Imana yawe icyubahiro. Harabandanya ku murongo wa 24 maze ahamagara ubugira kabiri wa muntu yahora yivuye. Baramubwira bati niwubahe Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Abari abafarisayo nawe arabishyura ati ntabwo ari umunyabyaha sindabizi, icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi none nkaba mbona. Baramubaza bati yakugiriye gute? Yahumuye amaso yawe ate? Arabishyura ati namaze kubibabwira ko mutabyumvise, mugombera iki gusubira kubyumva? Mbega namwe mugomba kuba abigishwa biwe. Baramutuka bati ni wowe umwigishwa wiwe, natwe turi abigishwa ba Mose. Twebwe tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo ntituzi aho aturuka. Wa muntu arabishyura ati erega n'igitangaza ko mutazi aho aturuka, kandi ari we yahumuye amaso yanjye. Haleluya. Abagwana Yesu abavuga nabi Yesu abo kuvuga ko ukwatana kandi n'ibitangaje bari mu mwiza, ariko aho yagendeye ariko aho yageze ahubwo yakoze ibikorwa bivuga abo bafise icyo kumuvugaho kandi bafise ntayo bamushinga. Imana ishimwe cyane. Uyu yanezerewe no gushingira intare Kristo ati tunabaza birebire ntacyo narizi ko cyane icyo nari impumyi mugabo ndabona. Haleluya. Icyo nari impumyi mugabo ndabona. Haleluya. Hatuzi warundi ubucanizi ku buryo ushobora kwirata ibikorwa bya Yesu ugahagarara wenyine ukavuga ati cyemera ko Yesu ari umukiza w'ubugingo bwacu nari iki ubuduyu. Imana ishimwe cyane. Ashingira intare Yesu. Abanezerewe ko Yesu ari umukiza wabo bashingira intare ibikorwa byiwe ku bugingo bwabo. Ku munsi ku munsi bagenda baramuvuga ku buryo bibagiye ngo baramututse, bamubwiye ko rero umwigishwa we. Nta bantu baramutuka nabo baramututse
bakagutuka gutyo wowe gutuka ngo umwigisha wa Yesu burya biragututse aba ari igitazi n'ahandi wowe ukwiye kubinezererwa Imana ishimwe cyane rero byumvikana ngo uyu muntu rero ahantu abona yakoresha igikorwa kidashobora gutuma aceceka n'ahagaze wese wese kurwanya izina rya Yesu nawe ati wata hari icyo mpagarara ko gikomeye nari impumyi none ndabona kandi ahepfo ati bamuntu yavuze ati ni igitangaza ko mutazi ahaturuka kandi ariwe yabamuwe amaso yanje turazi ko Imana tumviriza abanyabyaha ariko uyubaha agakora ibyo agomba uwo niwe yumviriza uhereye kera hose ntiyumvikanye ko hari umuntu yahumuwe amaso y'uwavutse ari impumyi ati dusubiye muri kazi ibi bikorwa ntibyari bwariho haleluya nta muntu w'ubushobozi bw'ubuye bwaboneke nta muntu atabara bw'ikere bwaboneke ngo bituma abafarisayo basubiranamo ntibasubira kumvikana bamwe bakavuga ko bavuye ku Mana abandi bakavuga ati oya n'umunyabyaha haleluya Imana igutabare ku buryo abanzi bawe basubiranamo Imana ishimwe cyane Imana igutabare ku buryo abanzi bawe basubiranamo kandi birakunda mu izina rya Yesu haleluya rero kumenya ko Yesu ari umukiza w'ubugingo bwacu Yesu yaje kudukiza ni umunezero w'amumenye ni umunezero uratamuvye indirimbo yatubwiye ngo musikiganza Yesu abanezerewe Kristo Yesu yaje kubacungura kubakiza ntibaba baciganza ariko banezerwa no kugendera mu bwungere bw'uwo Mwami Imana ishimwe cyane ntibaba baciganza abagenda ku munezero w'abakiza baba bafise umwanya baganza abayobora mu nzira z'ukuri mu nzira ziganisha ku bugingo kandi niwo mugere wabo wa buri munsi Imana ihabwe icyubahiro cyane indirimbo zitubwira ngo ndamwihaye abanezerewe Yesu ko umukiza wabo babana mu busabane nawe mu buryo bwimbitse banezererwa kumva icyo avuga mu ijambo ryiwe banezererwa kuganira nawe mu masengesho ya buri munsi kuko bazi ko kugendana n'uwo Mwami ari umunezero wabo kuko bazi ko kugendana n'uwo Mwami ari protection yabo kuko bazi ko kugendana n'uwo Mwami ariho agakiza kabo kari Imana ihabwe icyubahiro nagira ngo kugendana na Yesu kunezererwa no kugendana na Yesu bihimbara umutima w'Imana yamutanze bihimbara umutima w'Imana yamutanze kuko Imana yatanze Pawulo iratanga ingabire itanga umwana wawe icyambere gihimbara ni uko uyihaye iyo ngabire yakiriye iyo ngabire icyo kirayihimbaza ariko ikiyihimbara kandi
nuko umwakiriye anezerwa no kugendana nawe. Burya nta muntu n'umwe uratanga kado ndazi ko muhamuhanga tugaruka kandi wahaye akagaruka dufate ko wahaye isaha cyangwa ikirato ugasanga cya kirato cyambara kenshi ku mutima biramunezera kugira ngo hari ikintu cy'agaciro kandi yarakinezerewe. ariko uwo wahaye akabika hari uribaza nawe byagenze gute ko mperuka kumubona yigera ntarasubira kubona acambaye nimba ari ikirato cyangwa yambaye iyo saha. naramugerageje namuhaye kuvuga nagize gute iguhindukira iki ikibazo mu mutima. jewe namukunze warankunze ujya sinapfuye kubyita aranezerewe ngabira namuha kubera waba uriya hantu ngari yayihaye igiciro gito yayihaye ikibanza gito yayishize ku ruhande birababaza ubagavye. none aravuga tuvuga Imana iranezerwa cyane iyo yongeye Kristo Yesu yataje ibana nawe umunsi ku munsi ukanezerwa no kubana nawe ukanezerwa no kubana n'umukiza w'ubugingo bwawe ukanezerwa ubwugere bwiwe ukanezerwa kubana nawe mu buryo butabaje. ibyo bikora ku mutima w'Imana ikavuga ati iburyo ntahantu ukunda akanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. ariko kubana ubugingo bwawe agahabwa ikibanza gito akibuka kandi ntiyibukwe agaserwa kandi ntaserwe akiserwa kandi ntiyizerwe. kurara mu mutima w'Imana nibaza ko haba ibibazo byinshi kugira ngo umuntu yaratahuye urukundo namukunze yaratahuye ubushobozi buri muri Kristo Yesu umugabe namuhaye yaratahuye agakiza kari muri Kristo Yesu yaratahuye ibyo namugariye ibyiza biri mu muco namugariye uwo namugariye. ariko aranezerewe uwo mwanya ko umukiza w'ubugingo bwawe babamana mu busabane bwimbitse n'uwo mwanya umunsi ku munsi igihe cyose. Imana ihabwe icyubahiro. numva nk'amajambo yanyu maremare ariko ukaba wakira Yesu nakubera umunezero iri guhindukira umunezero ibigeragezo ntibikukure muri uwo munezero kandi mu bigeragezo tubonemo umwanzi gusumba uko tubonamo umukiza turataha kuko akenshi mu bigeragezo no mu byaha tubona cyane baje kudutera ariko ntitubona cyane baje kudutabara. ariko iyo tubibona ko baje kudutabara baje kudukiza biturinda kumuvako bikadushikamisha mu kwizera hanyuma bikadushikana ku ntsinzi. Imana ishimwe cyane. rero ni byiza yuko tunezerewe ku ruhande tukanezerwa umutima dufise wo kudutabara wo kudukiza turarengana atubereye umwami ibimpaze no hanze ibimuriterera duteye ibyo bigahinduka umunezero wacu
kandi bikaduha kubandanya agakiza. Ariko ndagira ngo mvuge muntu utizera Yesu, muntu utagira urugabe rw'Imana, uri umugombe cyane. Jambo ry'Imana rivuga ngo cyane wari kugabe Imana ubugingo budashira, umurimo muri Kristo Yesu, kandi tubone ubugingo atari muri Kristo Yesu. Kandi nta wundi mukiza twiteze, nta wundi mutabazi twiteze zose atari Yesu yaje. Rero kumwizera no kwakira urugabe rw'Imana no kwakira ibyiza biri muri Kristo Yesu nicyo cyonyine kidushikana ubugingo, kandi bikaduha amahoro, kandi bikaduha kubandanya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Rero okurangiza nagira isabe umuntu ari hano yoba yifuza kwakira Yesu, ukuri ipanze ukayishishira neza, ugashyira umukunzi aho yari muri imbere yabaje abazi iteretse cyane shira abandi birababaza wagukunze, birababaza abana yagukunze. Rero kuko abana yagukunze icyo guhinga bigiye iguhubinga budashira, wari ukwiye kuyakira unezerewe, ukanezererwa umukiza aje mu bugingo bwawe. Rero uwo wari kandi wifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ngo amubere umukiza w'ubugingo bwiwe, amuhindukire isoko ry'ibyiza n'ibindi bitandukanye, n'akanya keza, n'akanya keza. Yesu ari hano kugira ngo umwakira azabane nawe agendane nawe. Ijoro ryo mu buzima